Laban! Go Kinapundan! Go para sa top 3. Go, go, go! Sige na, kami lang ako nagkikita at live. For the lunch. Ang Gcash, nagpin ng Gcash number. Oh, Imang kita nasa butit pagpin. ginlolong press la, tapos Bulok makini. Ano sa inyo? Ay say deal kuan, agi day kuan labaw aw daog an Ormoc an first set 25 Tapos talaga sa Maynard. Eastern Of course naman, Samar, Raquel. an Eastern Samar kuan 18. O sa laro kita na power laban ini. Go laban! Shout na ba kita? Later. Pag intense nat mulay. Laban ha! Shoutout kay mga Fritzy. Ah! Pantay na! Chambala ito! Chambala! Set! Go. Aroy! Ala, sorry to da. Sorry. Ali kasi nagmumulit Eastern Samar versus Ormoc. Kanan ko na ini. Patay! Ah! Set, klaro na! Di mapaperde! Bisan makore! Laban na laban! Shoutout kanto da! Klaro la guys! Receive! Ayan na! Lasay, mados na naman. Out! Di mapaperde! Bisan makore! Klaro la guys! Yay! 3-all! Shot, shot, shot! Bisan makore! Hato lang po. Laban! Holog! Yes! Hey! 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 Nice one! Laban! Hato lang perbe! Papasak yun eh. Score, pira, 4-3. Labaw ito ni Eastern Samar. Laban la! Bantay aloyo! Sugod din ako po? Power on the Ano may kahapa? 4-all. Out! Out! Hey! Di mapaperde! Bisan makore! Mato la perde! Atoy ade. Klaro la wawan. Hey! 5-4! Sarang kamu wawan. Oh, Sarang 6-6. Sarang kamu sarang para kumalma. Ikatot iba plak, klaro.
Hey! Ato na! Hey! Di ba paperde? Bisa makore! Mato la perme! Klaro la! Ato na, waray na! Waray na, Eroy! Go! Ayaw ka mo nila yung mga Eroy! Ayaw ka mo nila! Di mapaperde! Bantay! Pasay ka! Under! Guys, score! 9-4! 9-4. Labaw ito ni Sir Samar. Labaw ito kinapundan. Woo! Matangin na. At naubos anong... Nape-pressure kami, guys. Guys, nape-pressure kami. Itang bunay na mumurog. Anira lang ba ito? Nakadyaw ko. Masangan ito. Masangan ito na mumurog barantayan. Tinubudlaw naman ito. Pinapundan! Anis na! Hindi lang ako ba yung mag-side ako field para nababami natin. Ay, ako nung nga kunin ka nakaka-niras ka. Second set na, Noel. Go, go, go! Puta ka. Go, Alan! Waray na! Play! Get it up! Go, say! Check ball! Charot na na! Okay lang! Okay lang! Kapala! Ay, bago mo naman, Pinira. Shout out kan Tae, aw kan Lister. Paginigdaon na layag eskwela. Kay desisyon ka man. Out! Go Mr. Samar! Di ba paperde? Buan, Bisa makore! Ormoc ang daw kan first set. 25 Perde! over 18. Laban ha. Hey! Next one. Free ball! Free ball na. Check mo lang! Follow! Follow! Aray! Ay, go talaga sagot. Raymond jump sa dito. Receive. Change. Bantay na! Ano nang lakuan? Pakulang-kulang. Sorry la, ma'am. Hey! Okay. 10-8. Hoy, doya niyo. Sige na, bantayit bola. Bolat kita eh. Rap, ayun to, pagkita eh. Aray, pipitulo. Hey! O kaya kinapundan, pressure na to you, coach. Manulay. 4 aces. Ada shout out kan Daryl. Happy? Oo, umopet iya serve at nga bata. Jump serve pa, good.
for aces ba naman? Tapos diretso siya down the line. Diretso siya tak-tak. Kinahanglan to hayong itong coach itong kinapundan pressure na yung Minerva wala magkikita ito man papakita tayo Minerva kung gano'n yung ka-pressure. Ay, aara! Viva Paperde! Ada shout out luwat kan seryo. Besan mabore! Kadat kuan ha. Tumat na kutu ay, katukuti ay. Bagay. Parang lumura pinero na. Woo! Ano ba yan? Ah! Go, 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 go! Meron itong Kan elementary mga line ball. Hoy! Patay na. Nice, nice. Pancake. Ito pa. Bantay! Maninula yung akuan. Score. 13 all. Para yung 13. Ano dila kuni? Klaro la ha, klaro la, klaro la. Maninulay! Okay, sorry. Okay la ito, okay la. Jambala ito, jambala! Ito ako yung sigawan. Oo, ikadus, ikadus. May one. Hey, Samar! Hey, napapende! Besan mabore! Pason la verme! Okay na. Okay na. Besan Samar! Hey, napapende! Besan mabore! 15-14, labaw itong Eastern Samar. Opo, bagyo, hinayla! Okay. Viva Paperde! Besan mabore! Pason la verme! Science na realistic. Ano ito? Hindi na mga dudong. Ano yung mga dudong? So, ilapos sa mga bad words. Besan mabore! Nadala na kami ng emosyon. Besan mabore! Pason la verme! Nakadibing siya. Asa nga score? Agi daman. Sana all na ay Jollibee? Jollibee. Out! 17? 17, 15. 18. Oh, 18.
18, 15, 18, 15 Short ball, guys. short ball. Last na. Last Dere na. pa. In! Klaro la! Okay! 16, 18. Labaw with Japan. Charot. Labaw with Eastern Samar. Out! Hey! From Samar. Oh, nababerde. 19. Agirapa! Ang laberde. Hindi, ma'am, pamain. Agi po ni. Ano nila pag pinakita-kita? Go away! Puta ka out. In! Ito mo ni Wawa. Tulunat na error! Okay! Tigil per may wawan. Travel ko Purong ko kung rapa. Ang nga ng bitso na lang kinabuhi. Pero na, 17, 19. This is cheating. This is cheating. Si City 19, Labaw Iton, Eastern Samar. Okay na dyan, Kim Pabiliar. Bantay na, bantay! Lansay ka! Eh! Maninulay ang turo ko. Ano champion eh? Ayaw nga bagtos! Ito magdaog, sure na third. Sure na top 3. Hapon yung net. Eh! Laban talaga yun si. Boy, sa Samar! Yay, Nabaperde! Pesan na po eh! Ito na lang yun. Sino nakabuli? Ang mga ni, tulo na nga service. Di mapaperde! Bisan makore! Ato lang perme! Dancer Bulo! Ha? Lantay consider ka lang kung magdawag at ST. Bisdere na. Klaro la, best. Nice. Di mapaperde! Pesan na po eh! Ato lang perme! Guys, ito ni score 22-18. Labaw iton Eastern Samar. Last 3. Aw, labaw it kinapundan. Tinapundang kita! Nice serve! Okay! Ito gaw ko an 23-18. Labaw iton Eastern Samar. Ang daog naman han. First set ko an Ormoc. 25-18. Last to na Sir Marvin. Di ba may ID ni Sir Marvin? Mamimit ko yan doy. Laban! Nakuyaw. Oh, nakuhaw? Nakuyaw ada. Nakuhaw. Oy, Sir Samar. Score 18-23 in favor of Eastern Samar. Tinapundang ba? I mean, kinapundan. Kinapundan iton Eastern Samar. Last 2, kinapundan. Last two. Sir Samar. Nice serve. Last one! Go! Pesan magore! Pesan magore! Grabe naman. Ato lang perme! Bantay, bantay! Ano na ilaro? Hey! Sus naman, aga kay Wawan. Nakikita ano to Sir Marvin do that live. Guys, pag ginatay lalawat ni Sir Marvin kung ano hiya, kung gaano hiya ka-pressure Seryoso kita. ng mga lasiya. Parang gusto niya tumamo. Wow! Hoy! Bawan! Wawan puro sa yatos!
Wala yung pagtos! Napapagaw na ako! Putangin na sa araw-araw. Hoy! Usala! Last one, last four. Usala! Error. Again, ano ba ito? Go! Hey! Oh, gila ito! No, gila! Adi man rin sila taas. Ano dinulay, Eroy? Ato na! Set! Go! Decision na yan na. Last na. 25 kaya po. Last na. Oo, last game. Daog kitahan second set ko an 25 pero ito 25-21. Lumalaban na si Minerva. Umakato na siya. Namumula na siya. Ano yung Minerva? Adi. Pressure na yung Minerva. Sustain! Pusa lang kasi tangin si Ira. Hindi ko kasi kayo dito pag-release ni Bola. Kumira talaga mag